Menteri ke Akashwani Shillong ke khubor ban pulih dai lasir dor sindram. Kimat ki kongsan jang ke khubor minta ke janmiat. Sungai menung Menteri Rang Badu Keri Narendra Modi habasya pedang buram ha London dah ke baong baka jingit jengok kan kentiu ya ke jingite ha ke liang ke yogokot ha pedang ke India bat ke UK. Pelait pat ba Menteri Kampo Iyeng ke Sarkar Kemi Amit Shah ya ke National Cooperative Policy 2025 ha New Delhi. Kintu Menteri Rang Ba ke Jelau konrat sangmai ke jingit rilang bentek lakam ya ke jingwan duhai shnong bian. Sam ke Menteri Kerap Keriang jong ke Jelai ki tenrai jong ujing thong kardamam ni ilaichi hapok ke CM Farm Plus Scheme hari bhoi. Ki khubor ki babnya. Hadin ke jingyo kejat ha London Menteri Rang Badu Keri Narendra Modi ula ai khuble ki nong India ki besong basa ha London ki bela pediang subhaya u bar ula pen skhamru ya ke jingkut jingmut jong ke India ban pen klan ke jingedei ha kaliang ke yokot bat ke UK. Ke India bat ke UK kila soiru ya ke Circular Free Trade Agreement FTA ha checkers kabalai ro adu Modi kum juru do Menteri Rang Badu Keri UK Ukir Starmer kum ke sinjam shakhamat ke jingkiu ha ke yokot. Lingba kan ni ke soy ya ke Circular kan plelat ya ke UK ban yo ekimar bapni hari India kum ki textiles ki makodor ki seafood bat ki engineering products. Ustama ulakhot ya ke soy Circular kum ke Circular ke bakong santam ke baka UK ke soy hadin jong ke Brexit ke bakmi ganti bakan pendap sya ke yo ke kot jong ke UK the 7.5 billion pound bat kan longbu ke jing mentoy ya kitna tray kam kum ki MSME bat ke rap ke riang hari India. Menteri Ketenat Kampo Iyeng ha kajuk kapor Menteri Ketenat Cooperative jong ke Sarkar Kemi Amit Shah ula pelait pat ba ya ke National Cooperative Policy 2025 hne kesni ha atal akshay urja bhawan ha New Delhi. Ke policy bela penwandur da ke komiti jong ki sapu prangut ki dekat hapo ke jingilam jong Suresh Prabhu ketemu banyalam ya ke Cooperative Movement jong ke India nadu usnam 8,000% hadu usnam 8,000%. Kabla penwandur kum kejing kela ke bakrau kejing kabayaha bat kejing yoi jeng ke prosperity through cooperation dan ni kejing kio lingba kejing trailang bat ke kershan ru ya kejing temu jong keri kata ke Viksit Bharat 2047. Kini ke polisi ke angnut ru ban penkela ya ki cooperative kat kum kejuk ke babenta ban penlong ya ki betrai kambha da kejing syai bat kejing kenthut lang. Kini kedai ke polisi ke baar nadu bala penni ke polisi ke beningkong haus nam 8,000 bala khmi ganti baknon ra ke jingkala ha karukam traikam ban kentiu ke but traikam ke bathamai ke biyaine bat ke penni jingmut nadu ke benta ke beshapo ha katanat cooperative. Ke Sarkar Jila Meghalaya kala penni da ke jing maham shki board penyat districts bakin long ke pepit ngor ya ke jingwan buhai shnong bian jing ki brio na ke Jila Assam hadien bakladon ke jing sha pen kendria e ki brio ke basa bat ki bakintur put shki jaka jong ke Sarkar bat ke tanat forest. Ke shithi blasoi do additional chief secretary Ushakil P Ahmed kala kintu e ki deputy commissioner Baro bakin pit ngor bat bakin penne e ke jing shong suk shong san khamtam ha ki than khaput. Menteri Rang Ba ke Jela konrat sangma ula pentik na ya kani hagiran san social media bala penong ya ke jingelang bat ki deputy commissioner ban penklan ya ke jing pahara hagi than khaput. Ula angru ba ke jinge trailang ba ki board penyat district ki nong yalam shnong ki seng 3 months ngobha bat ki village defense party kerang ya chakmat ban yada na ke jingwan rung ba ke jingwan buhai shnong ha ke Jela. Kum kini ke jok ke jing maham la penni ru da ke Jela Manipur ban Nagaland. To bi sngam ayu Menteri Rang Ba ke Jela udan ban ong. Took place today for that at my level, and we have given necessary instructions to be on alert, especially in the border areas, especially the ones that are bordering Assam, and especially the ones that are bordering the areas where the eviction drive is taking place. Thank you. Hak sinjam ban kentiu ya ke jing penni ki marap hak Jela ke Menteri Ketenat Kerap Keriang jong ke Jela ke Dr. Amprin Lingdo kala sam ki tenrai jing thung jong ujing thung kardamam le ni ilaichi shaki nong rap keri bhoi district hapo ke CM Farm Plus Scheme. Ya ke jing lang la penlong ha pedeng ke jing don lang UMLE ke nong po ba miral bon CM bat kiwe ki officer da ke jing thmu ban ai ki marap ki babha ban pentikna ya ke jing yo nong ke ban Islam ya ki nong rap. Haba ajing keren ke menteri kalau ong baka ni kejing sedang kalau benweng ya kejing kabe day bat kejing duna bat kejing sni ujung ki sembai da kejing thmu ban penyar bat ban penklan ya kerap keriang.
lakmi anti baga jingwan ra ya uliu sambai ilaichi ubahe kan penyari ke jingdon ki marrab bat kan kentiru ya ke yok kon ling baga jingrap ya ki marrab ki baramdor Khasi farm plus scheme ke pen ke jingkot jingmat juga sarkar bat pen klan ya ke tanat kerap riang hak jela da ke jing kenthop lang bat da ki rukam trikam ki bane kani ku khubor ko wanjapi nak Akashwani Shillong Sarkar Jilla Meghalaya kalapan kelai ke bainong sngi nak bentang ki nong tray belas sngi hakitnat ki beper ke ba antray kam nadu ke shitarik uyayong kadkon ke jing tha balapan mi nak tanat labor ki unskilled workers lani ki nong tray ki bampat dat tebin menta ki nyo no sanspa software tingka ki semi skilled workers lani ki nong tray ki badang tebin manumala ki nyo sanspa praplai tingka ki skilled workers ki nong tray ki blat tebin ki nyo riuspa arpsal tingka but ki highly skilled workers Dani kinong tray ki blatibit bha kinyo andrius pa andriup santing ka shisngi but kini ki dor kin thup lang ro ek variable dearness allowance lani VDA kadi jing pin kala ka kintiu khindia de ka jing yo nakablabo ha ukla lingkot ka portray kam ka bapra kan ta shisngi hak shite yo kan long kumju ringkat ba ka jing yo bainong arsha la tray kam palat ya ka por balabo ya ka dor bainong sngi on khmi bat pin kala man la ka arsnam kat kum ka jing kiu dor ka sarkar kala pensyairu bakini ki dor kim kin thup yakinu ki jingyo lani ki allowance ki bladan lupa hagasi ki balai jang dor bar liur jang ki GHADC ki MDC ki badan hakliang persha kilami no hadin balakanta yakaphang balawan ra banyatai halor ketulap ke belasa teng la saukhau ar benai da u deputy chairman ki MDC ke TMC baru MDC ke BJP ubana marak lapan pau ke jing bom sengat dak boong bakade ke jing bamla jong ke executive committee ben pendet ya ke jing ke bayadai berketulap balawan ra ke kenhun ki nong tray nani ke non gazetted employees association umarak ulak dauru ya ke jing bom biang ke jing bu jing tho ya ke pisa tingka bar ke jing ja jong ke pisa belamang ha ke mang tingka na ke benta ke primary education ke public health pat ki mang tingka ya ki dor bar snong Ulakno ru ya kejela kapla pentulat ya council da ka bashimti ya kitna trikam kejingi khi jungi nong tray ke blasdang ha hanyau trik naitung ha William Point kila dawa ya jing siu no mardor ya tulam kumno tang na benta khat ar benai layo i ka jingkala ka than khandai lat harian ba Shillong Municipal Board SMB kala yai beteng men pen kenria ikinong di madan sha ki dukan hapo jong ka jakabu kali ka muda da ka jing thmu ban pen kulu ya ka linti ya pa ba bat bante la kam ni ka jing di madan ka blas dang hanek sngi ki bun ni kinong de kin thop ki bade jan ki bade sintiu bat ki bade ki tiar pundon kam hiyeng hasan ki la priang ya ka ni ka jing pen kenria da ka ba ong ba kalong ka jaka ka ba piang bat ka berhenti Henry ki babun ki la kenturu ya ka sarkar bakan bu no de ki CCTV camera ban pintikna ya ka jing shong shngan haga jing pingin ria uwe ni ginong de ubam dan ni vending certificate la pha bo unlum bo ni no na khandai lat kabla penlong ni ki we ki nong de ban tuklar ban ni rap ya u Henry hapding jong kata ki we ki nong de ki la pdiang bat bu rinti ya ki jing batha bat ka than khandai lat kala long ka baklu bat ka bayat bet District Magistrate ke Eastern West Khasi Hills District ula penni da ka hukum hapo ka section 6 pulai jang Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita 8000 pulai ka bakhang persha ka jingshna ka jingshalan ka jingbu ka jingde bat ka jing penan kam ni ki plastic ki beduna ya shispa arpau micron ka jingrben kani ka hukum ka yahab ki kendon jang Plastic Waste Management Amendment Rules 2021 bala penni da ka Ministry of Environment Forest and Climate Change kani ka hukum ka thumu ban penduna ya ka jingjabo ka bami na ka jingpenan ka mi ki plastic bar ban kinti we ki rukom ra tiar ki bane kinu ki rishmet la mi ki kinhon ki bishakta hak ni ki hukum kila ban ni shi ki bor ki bedekmi na ka banta ban yo jingshai la ne jingerap ka hukum ka pen iru ya ka jing pershang jing ki bor penya district ban pen khlan ya ka jingeda ya ka mariang ki bi hab ki jingbatha jong ka sarkar kame Hashaban penkut ikut kubur sesisian kimat ki bakongsan. Semua menung Menteri Rang Badu hadian bersyak yang buram London. Pelai pai ba Menteri Kampo yang ke sarkar kini ia ke National Cooperative Policy 2025 in New Delhi. Kintu Menteri Rang Ba Konrad Sang mai ke jing trailang bentek lakam ia ke jingwan duhai shnong bian. Sam ke Menteri Kedap Keriang ya utandai jingthung cardamom ilaichi hapo ke CM Farm Plus Scheme haribhoi. Katu kubur kelekut kebelawan cepi nak Akashwani Shillong.